namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Hey, haku on channel ya namuntlha of course hi ta hi kha hi tisa video vele ya investigative officer la or investigation officer kumbe njhani hi ri karhi hi ya mahlweni yi opposa bail no nyika ti-new reasons to why va fika va nga yi kumi bail Gagash na ngami ya yena and stuff like that. So ta hi kha hi vekela as a part one ka ha tata na tin'wana ti-parts because swi tele swilo leswiwa. So as always as mi swi tiva ku ri teka ti-parts leti ku nga hi nga ti endla la ntirho wa hina i ku focus ngopfu ka Xitsonga. So laha ku vulavula hi English swi tiveni ku mina na swi khata ku va ku khavula hi Xitsonga ntsena ku swi kota ku va swi ri direct swilo swi olova hi ku hi Vatsonga hi twa Xitsonga ntsena vo tala. So na mina ni wela ka n'wina hi twa ku Xitsonga so swi nyumisa nchumu a hi twaneni Xitsonga hi leswo. Once again ha khensa swinene ka associate Vutivi Maluleke wa ka SABC News i journalist leyi ha khensa swinene for the live na mundzuku hi kombela man Your full name's detective? Mina Lena Kabutalo, detective. Kuchisho Thobejani. Kuchisho Thobejani. Na pile a hlamsela timhaka ta ku loko swi ta ka timhaka leti ni nga ti hlamsela loko hi yimanyana loko ni hlamsela ku ri ku na movha leyi vitanaka hi mavito a Rirhandzu Tivani. Loko swi ta ka mhaka yona yaleyo a ni siza ni heta se va ngo a yi se mahlweni. Ni tshemba ku ri loko ku ri yena Rirhandzu Tivani a swi nge kotakali ku ri a pfumeleriwa ku ri yena a nga fikelela ku xava timovha letimbirhi leti ti nga le mavitweni a yena. Yo sungula va ri i Haval, ya vumbirhi hi yona Ford Ranger Raptor ya registration number va nge Aya Ayani. Please proceed, Constable. Xikulukumba xa xona lexi ni nga xi hlamusela i ku timovha leti ta hakeriwa leswi hi swi vulaka ku ri ta ha ri ehansi ka tibanga. Rirhandzu Tivani Snakes ivi se a ku lavaya va tekaku nhundzu leyi yo kumiwa ku hi munhu a yi kuma yi nga ri na ku nawini hi vona va nga ta hlamusela vumbhoni hi xitalo loko swi ta ka timovha leti ti nga le mavitweni a yena Rirhandzu. Please proceed, Constable. Yes, I think I'm done. That is how I link Rirhandzu Tivani with the motor vehicle which are registered in her name and accused number 1. Now, Aku kuna timhaka to tala kumbe swi nga kotekala ku ri muhehliwa wo sungula loko vo tshuka va n'wi chucha hi yona bail nandzu loku ta wu balekela. kindly elaborate on that issue. Tlhalosang a ku ni ta sungula hi mhangu leyi nga humelela hi ti 14 ta August 2026 loko ni khoma muhehliwa wa vumbirhi ni vi ni kombela tifoni number ta yena muhehliwa wo sungula ka yena muhehliwa wa vumbirhi hi ku a ni nga ri na ntiyiso ya ku munhu loyi u le kwihi a Polokwane kumbe a Gauteng na. Ivi ni n'wi fowunela loko se ni n'wi fowunela ivi ni ti tivisa ni ku hi mina Constable Thobejani a ku na ku tiva wena u huma ka ti-Hawks number 2 and then ni n'wi byela ku ri ni lava ku ku khoma se ni na apila ro ni pfumelela ku ri wena ni ku khoma se ni muhehliwa wa vumbirhi ni n'wi khomile. Proceed. Ivi se a ku me ta ti tisa a police station ya Polokwane ivi se ni ku swi lunghini and then ni fika se a Polokwane loko ni fika se ni ku na n'wi fowunela munhu wa kona na tifoni ta mina se a nga ha ti khomi and then endzhaku ka miminetsenyana ni n'wi fowunela se a ni byela ku mina se ni le Tzaneen a ni n'wi vutisa ku u Tzaneen kwihi a ala ku ni byela ivi a heta a tlhela a ni byela ku ri loko u ta ku ni khomeni u nga tihi movha leyi yi ti kombaka ku leyi i ya maphorisa u ta nghenisela matihlo ya vanhu. A ku ka mina a ku ni ta fika kwalano hi 3 ya nanhlikani ni n'wi yimerini ku fikisela
yi za yi ba 9 ya navusiku a nga fikanga. Ni n'wi fonela hi 6 ya namati ya xidyambu ni n'wi vutisa ku kasi u le kwihi, ni byeli la u nga kona. A ni ringeta ku u ta kumbexana u ta hetelela a ni byeli la a nga kona, ivi yena ku me ni nge heti kwalaho nga kona. Se gqwetha ra mina ri vi ri ni byela timhaka tin'wana kumbe ku ni lemusa swin'wana. Number 1 ivi a hlamusela ku ri ni vi ni ya le ni vi ni ku ni nga za ni chayisa ni ku wo ni ya la ni tivaka ku ni nga n'wi kuma kona u tshama kona loko ni ku kumbexana ta n'wi kuma. And na address leyi yi nga hlamuseriwa ya 36 Graceland a Faranani la Bendu, hi yona address yona leyo. Ku na huma ni kuma makhelwani wa yena ivi ni n'wi vutisa hi yena muhehliwa wo sungula a ku i ntiyiso makhelwani wa mina. I ntiyiso ni vi ni ya languta ku laha a tshamaku laha a nge to tshama kona hi kona na. A ku a hi yona address leyi ni vulavulaka hi yona leyi mina ni nga ya ni ya ni ya ku kambeni kona, a hi yona yaleyo. Hi leyiwani mi vulavulaka hi yona hi leyi ni nga yi kuma aka ndzhaku ka loko ni n'wi hehla hi milandzu. A ku vi na nkingha kulu loko swi ta ka ku ni fanele ni khoma yena muhehliwa lowu sungula. Ke nnete my worship. That is correct. I ntiyiso ku munhu loyi a ni vulavurisana na yena nkarhi na nkarhi kambe a tikomba ku mina swo khomiwa a hi swa mina kumbe a swi lavi. And then a ku lava mbirhi loko swi ta ka ti-passport ta vona ku na vanhu lava nga ta ku na vanhu lava nga ta va ta hi hlamusela hi xitalo loko swi ta ka teto timhaka, kambe loko ku ri ti-passport ta vona ni ti khomini ta tikomba ku ri i vanhu lava a va pfa va endlela matiko mambe kumbe matiko man'wani va humela handle. Tin'wani swa tikomba ku a va yena le Turkey na le Libombo. Se va vutisa ku Libombo leyiwani i tiko kumbe ko va kusuhani na tiko na a ku sweswo a ni swi tivi. Timhaka ta ku ku chucha muhehliwa wo sungula hi yona bail swi ta va swi ri timhaka leti ti nga ta va nghozi swinene hi mhaka ku vumbirhi bya vona n'wana tshama a Limpopo n'wana tshama a Gauteng. Se ku ta va na ku yima ko tala. And then a ku ni na ku tshemba kukulu kwa ku loko o chichiwa hi bail u ta yisa mahlweni na ku endla milandzu yin'wana hi mhaka ku movha liya yi nga le mavitweni a rirhandzu na yin'wana yi nga le mavitweni a yena ta hakeriwa. Se u ta endla ku ri yena a endla milandzu ku ri a ta kota ku yisa mahlweni na ku hakela timovha toteto. Worship, I would like to raise an objection. With respect, I actually tried to reach out to my colleagues to see if we can deal with it in any other form. Ivi se ku na nkingha nyana lan'wani gqwetha ri hlamusela timhaka ta ku loko ku ri toloki yi na leswi nga swi vulavula leswi mbhoni yi nga swi vulavulangiku. Timhaka to fana na ku yena u lava u ta yisa mahlweni a endla milandzu leyiwani ku ri a ta kota ku yisa mahlweni na ku hanya vutomi lebyi yena a byi hanya na ku hakela timovha. Gqwetha ri ngo a hi leswi mbhoni yi nga swi vulavula. Mbhoni yi te u ta yisa mahlweni na ku endla milandzu ku ri yena a ta kota ku yisa mahlweni na ku hakela movha leyi nga le mavitweni a rirhandzu na leyi nga mavitweni a yena. Se loko ku ri phorisa ri ku mina a ni swi vurisangi swona meni te u ta yisa mahlweni a endla milandzu yona yaleyo ku ri yena a ta kota ku yisa mahlweni na ku hanya vutomi byebyo bya ku hakela timovha toteto leyi nga ya emavitweni a rirhandzu na leti ti nga le mavitweni a muhehliwa wa vumbirhi. Yes, I ku ri really yena ni lava ku hlamusela ku ri loko ku ri muhehliwa wa vumbirhi u na movha loyi va nge hi wona Mercedes-Benz V-Class. We know under finance. Which is still under finance. Ya hakeriwa movha leyiwani. Mo ku jibela gore o patela accuse number 1. And I do believe that accused number 1 is the one paying. La ntshemba ku muhehliwa wo sungula yena hakelaka per month for the V-Class.
ku mina swo tala hi movha liya a ni swi tivi kambe lexi ni xi tivaka i ku va hakela 46,000 rands hi n'hweti. Let's move. Why are you saying now accused number 2 would not be able to afford or to pay that particular vehicle? And then mehluwa wa vumbirhi ku ya hi vulavisisi bya mina a ku na muholo wun'wana a wu kumaku ene u hava mabindzu. Okay, Constable, do you mind repeating that statement in Sipedi, purely in Sipedi? And then aku loko ku ri yena muhehliwa wo suka vumbirhi ku hava timali tin'wana leti a ti kumaka kun'wana kumbe muholo wun'wana handle ka lowu a wu kumaka entirhweni wa yena. Now, we are still on accused number 1. What you said about accused number 2, it's all right for now. And then nakweni leke nkarhi luya ni kha ni n'wi fonela ko tala ni kha ni vulavula na yena a ku loko yena o nyikiwa bail u ta ku ti dlayeni. Thank you.